Nay, sabidong mo't nay tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa Pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklagayan kan, ayat pailaan ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon tay. No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito'y lang ti pangidul-duli na kiti sa gaya ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket not da ditabuok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan da kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat ken iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Sakmay na, adtoy pa dagiti shoutout. Shout out para kadapagayam Prince Charles Prinsesa, King Robert Prinsesa, Chabelita Sumera, Dita Kawayan Isabela. Kablaaw manipod kini Linchar Princess Channel. Manipod iti Triple R Productions. Isagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel ti pakasaritaan anapolwan. Wow! Nagtaraki! Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Anya ti kunam, Benny. Bumaliak man, boss. Lay. May kapatan na itabalim. Sapay no bumalik ka, nagdadakkel. Nabali mo ti sweldo iti patabulan. Sa nabali, sir, may trabahwak na ita. Ngamin, nakarad ka na. Nabigsak, ken, natarakyak. Ha? Inspirado ak namin, sir. Kat ti tao nga inspirado. Guwapo, kadamang pagpagwapo. Adamat la agkursurada ken ka, Benny. Ado, sir. Ngam mabaindalang kanyak, nataknang ken natarakyak. Wawa. Nataraki? Wan, boss. Ngam hati balbalyak ka. Ito diyo kuman, yaw awan niyo matay. Mano? 7 mil lang, boss. What? Nagadon? Nangina ti tela, sir. Anong ayati tela? Padait ko. Uniform ko. Sana nanaskan ti uniform. Basta nadalos lakit di t-shirt kan pantalon. Okay na jayan. Nasaysayat mo't lang no ado ti uniform ko, boss. Kas kumay ti no anya ti maris ti kotseo amarihwag. Isuma ti maris ti polo nga ramatag. Ay, unay daytan. Apay ngagpadait kapaylaeng ngay, nagadumot ti magaatang dita Apollo, napipintas pa'y. At dalaki ti magustuak, mother, di isaon. Kaya't ko ngamin, ano-anya ti kolor ti kotse ni boss amanihwa. Kat isumat ti kolor ti badok. Ay unay daytan? Ay, amoy matananang. Diyak kaya't ti sinsinan. Wow, taraki ko naman. Akin, pangalak na ita kanidina. Anya? Kumpat na dyan, lumakita na nabak ng tilangak. Kang Ronana. Wow, taraki, alanga.
Ay unay daytan? Amo yun nanang. No makikita nak ni Dina ken uray pa dagiti babae dita. Agpapada na iti kapananutan. Wow, nagtaraki. Kung nagti pampanunot na. Ha? Ay sos, signal number 4 kamot anak. Ha? Nakapigpig sa nga angin. Apay na lang. Saan nyo apat yan? Nagtaraki to'y anak yaw. Ay kapilitan apat tsyuk ta anak ka nga men. Ang umnusaan ka nga anak. Ay awan Anya? Ay, sa bagay. Mawatan kayo no saan nyo ama ako nataraki at nanang. Agkarupro patangamin. Anya? Lalabas may te kinalas na wano kinaparamang ni Bene. Un nga rod tatang. Agasam na terno ka na yun ti Bado na itikot siya man manihun na. Kunamlan bagi na ti kotse. Ha? Sana ako ko ay tikot siya nga aramatan na amang pasyarkan ka. Pangalaan namot nga iti gatang na iti kotse. Ha? Ay, rayawan ko siya na ano ti kawas kan sapatos na. Nek, apay ngaglibi ka anak kaw. Anya ti amok ngay, no pati lupot, apagpasikat na kat binulbulod laeng. Saan mo siguro? Eksakto mo, titi bagina. Masurunak ngamin kunkwa na tatang. Nakapigpig sa ti angin tunggal adda ditoy. Di mayat no na pari ti aglawlaw. Anya na pariir? No adda day ja abeni, nakapudpudot ti aglawlaw, agraman ti ulok tatang. Ha? Unay daytan apapurmam iti sangot ti sarmeng, Bene, barok. Ay, natural para iti may saan nataraki nanang. Nagpuskol pa ita pamadam. Nagbarbari kawut pa iti namayam iti bangs mo. Ay just kay. Oy, ang natserbi ti bangs ni Jose Rizal ngay. Awa na. Isungaro da mapatalyaw na iti babae malabsak no magnaak di ta kalsada. Ura lang matiritir ti tengged da at tumalyaw kanyak. Wow, nagtaraki. Kung kunada itinagam da. Amagan mo't nung ngir-ngir-ngiranda ka. Baw-wow-wow, dadaal ti ulo na kung kunada. Anya? Nanang, marik na unay anapigsa ti apil ko karag ti babae. Nang rona ka ni Dina. Do makita nak ni Dina. Do abalikas ti linaon ti utak na. Wow, nagtaraki kunana. Anya? So, kita nyo, maalak na dyan iti kabiita na panawin. Ha? Ay nabarok, urayam mo't nga isuda ti mangidayaw ken ka. Unay mo daytan. Speaking of the devil, tatang, iso ti simangpet. Ket ay na, tabuok, perme at tibker.
Kas lawig, ana itakab iti ulo na. Kinargaan na iti pagpatibter. Iti kasta, saan na madadal ti ornos na nga uray agangain. Ni kita atatang, pirmi pa iti patangar na magnangaw may ditoy. Ay na, magmag na kasalapabitay. Amok tumot laeng akabulastugan ti amin nga da iti bagina. Ay kit saya atem latan na. Tapno saan nakapagarabidan iti maday anak kao. Good morning everybody. Naglastugan? Good morning, Dina. Naimbag abigat mumot pangas. Ay, Benny. Ay na, nakapasyar ka mat? Awatem kumaray to'y sabong ti agrok noy. Iti dayag anagpusaksak. Ano kumita ket makaparagsak. Gapu tadamat panagayat na kanyak. Anyat ako ng pangas. Nay. Unay daytan. Iawat mo na daytan mo. Orela agparinto mo ka nakasla. Mangibato iti bula ti bulain. With matching daniw pa ay. Very romantic kamat baraw. Talaga kasta, ti adanakam na tata. Medyo agkumbaway ti sango, tinapusaksak, adayag. Yay, kadiri mo't dahito at tao. Pangas. Di ka matagtaga rin din Makabakwarak, makapataranta. Ay, talaga kasta ti ada nalimid na panaggusto na. Ay, baliwam tunti umay. Baliwam tunti umay. Madi talaga ti bagbagik. Agurigurak. Talaga makapagurigor. No sana mayabkas ti ayat. Ngamin, mabelbel. Anya? Nagsubli ka mo't, Benny? Nalipatak tay nginginang na kalugong ko nga inregalo na di lola kabaknang. Anya? Lapan ngamin amin kan kati atensyon ko. Ala ko na, jak mabalin nga irregalo na ito ikin tatang mo. At danto itad ko na balor abanag. Para kan itatang mo. Ken para kan kamatin ha? Pangas. Lalakala na kita kanya. Side by side ngamin ti bulsa a pagkautak. Anya? Sana maatyanan ti bulsak, Dina. Ta agubog a kanayon. Mayat ngamin ti seldok, dakkel. Ket urela aglupyas no daduma ti bulsak. Agtapwak ti kargana. Kasta talaga no ado. Agtapwak. Pangas talaga. Agtinag. Mapangkan tamangan no. Maladaw kan asumangput iti balayo. Adamot ngamin sumublat asa nga ilik. Ni kadi pato ti or-orayam. Anya? Unay kamutan. Di na kamut lalaisan. Ngam isukot laisam. Anya ti serbi na dya tao. No iso ti makaasawa ken ka, patuntumod na kita nakyo. Anya? Ngem no data ti agkatuluyan, agbalin to apuli nagiti taraki. Anya? Isabay pa'y amon ni Pato. Apay pang panaganam iti pato ni Donald. Donald dakngarot di Pato. May bagay ken kwa na takasla Pato. Si kamot ngay nga rod. Ay kat taraki Nagalas man ti kasta nga ugali, managuyaw.
Ibagbagak laeng, tapno di kaaglawan kan kuana. Nasingpot da dya tao. Naulimek ken simple laeng. Saan akas iti amok ang nagngiwat? Kasla dram. Anakaununi no batang tangem taawan ti kargana. Ha? Nalabas mo't da dya abeni. Unam no isum ti kabaknangan. Kapadpada tay mo't laeng iti kabibiyag. Bayamon. Makasarak daw iti babae amang pabain kan kuana. Mas daawak. Din samot agsarsarming da dya tao tapno makita na tilangana. Pagayat na ket di ati sarmeng. Makita mo iti pampamayan na iti buok na. Pirme atibker. Uno pirme asileng. Nakabis nga akas lahu si Rizal. Sigurado nga agupo pa rin ti sangon di sarming layjay. Nalabas tatang. Laisan na pa itipada ng agdatdaton. Kasta nga raw ti kapabalin na. Apay kayat yu dayjay tatang. Like, apay asyak nga ti pagdamagam. Day tabagim at asika ti masaknan. Diyak pagtatak ko ng tatang. Tunggal ada dito'y balay. Arig na may tayab ti atep iti kapigsa ti angin. Ha? Awang pa'y naramid na. No di pasig a panagpalastog. Panagrikna na ngamin iti bagi na nataraki. Ay, makapadulok. Unay daytan aklase ti tao. Pa! Ha? Unay daytan alangam anak. Kasla ka bangkay a naggapo iti lungon. Ha? Ninanang mo. Kastoy tila nga ti matipuno. Natibker ken nataraki. Rest out. Akasla military. Sana ko bo. Wow, taraki nga ron. Una yun ti kastaan langa. Dagitoy alanga ti pagpatayan ti babae nanang. Anya. Lumagnak di ta kalsada. Matiritir ti tenged da kumita kanyak. Sapay agali alimon da. Makapaalino a kinataraki. Ay, unay daytan kaka. Agalimon da nanang. Agalimon da. Wano agdulok da. Ha? Apay nanang. No da kayo ti mangjudge iti langak. Makadulok kayo kaday. Ah, kaun no siyak ti balasan. Ha? Ay, sa bagay. Mahawatan kayo nanang. Agkarupro patangamin ka. Ah, Adda ka mait baraw. Kanay. Pirmay apatarakem. Ay, una tata. Iso nga rodan. Nariknag nga danalimad a panaggusto ni Dina kanya. Ha? Kung gayam tata. Ayaban niya man ni Dina ta. Yawat ko rin ito ya sagot. Manipod iti limad a kursunada na. Ngawan sa bali no di siya. Ay, kwa baraw. Alay, di kayo pabayin tata. Tagbalinak to na manugang iyo. Kwa. Kaya't nagtianak yo tata. Apay da kayo, di na kayat. Kasano kayat kakit adan manugang ka. Nakitarayan ni di nakin kwa na.
Ha? Nakita rayan iti lalaki nga ay atin na. Awanan na lang. Jay, Ayat nga. apay aya. Taray na matay. Iso nga sakit ara. Daytan, jay ibagbagakken ka. Agtalek kalaunay iti pamatim anataraki ka. Anya ngay ita. Napanidina iti natartaraki ngumsika. Stop it, mother. Awanan te paspas mo ko. Intaray dan. Intaray ti pato. Di mo uyawin ni Donald. Tano na alas atao day jay. Saan kuman akinayat tinapintas abalasang. Day talang amin bagim tamum anasayaat. Agkarasarming kapay, di mo nakita tilangam. Napigsa ti sex appeal ko na. Agkarup-rupa na ngamin sa natakaban ti kinatarahik. Sayang ti wow taraki alangak. Anya, ipilit na. Ay unay daytan ka. Aglemesak na. Aglemesak iti arak. Saan ka ngaglemus Di pa ikot maawanan ni wow tarakay. Agbalina na baw-wow-wow. Pagaya mga Benny, nalabsam sa ngagbayso ti nagpatarake, ti nagtalag iti langam. Agamala, ano pa ti babay dita? Kisayam ti kinabulas to, ganya. Alam pa pagayam, ditan ti nagpatinggan ti pakasaritaan anapauluan. Wow! Nagtaraki! Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Padaanan na iti sumarsarunupay a pakasaritaan. Ngayon kam itampok metlang iti programa tayo. Unay daytan kaka. Musical can recording supervision. Giovanni. Insurat can iti direksyon. Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions. Isagsagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Unay daytan kaka.